Hai memlil natuin tabu ita ikutin an bilasi nuan an usneno lehemaitin ako sulnuan wasiat YKB GKI nuan enoi taitin ako sulat keluaran nakane elamese talante elabo asamnu intema kiustake usi in manekan mat taubatani anbi elane lenahana kamnak aufani hi wisneno noklasinane of himihin mak aulei hi wisneno baibin manekat tuaf mese lein munin nahinunok alekanan suat in of kan lumifa hen simulasi alekot lenakot tuaf pian bimarta naton inmone an matom noksin an pafa ne Petrus lekan lumifa hen simo lekan alekot lesin mo an mo enneune ne Petrus na hakeptenap an bi inekan nak inkan tamaf ota ni olekuan ni olekanan tuaf bian tenap onene Petrus i an muimsa an bi monit top Israel alekanan lasiam leut lesin tamis nalali an bipah Mesir an fani ekat niu sinekan hen simo olekanan lasi alekot sinam tau ni olekanan anak kuasat fun sinatenarnak ale anak kuasat of nanobi sin monin natuin tenablei sin kan lomifa hen simo wisneno in manekan lenai Musa an itun sin keluaran nakan ne elafan nakamnak sin kan lomifa hene ne Musa natuin lasi aten nane mafena mana lole sinekan ama isneno nahin top Israel sinek tenap mesin kanato sin somak inak niusin hilei automabeti manis na konane inaton sinak au fani on ama maatukus neoki ama usneno naton sin naik minesa kau mok ale anak kuasat pah Mesir lenanobiki natuin lasi i ama abit nenotunan an honesin hentam anbi in manekan babino manekan alaki anbi usneno aan aknino lei henam naubakit wisneno in manekan kana saitanit kit leka suat nanobikit in hatanikit leka hit auk bian nauna saitan kit in haken pomakit in of nafetin kit nak olekanan lasiam leut batan ahunut nek mumanup honekam amnona honimam hein antopuko musuetan ho enonekam hein tam hena plenat ko leka hit mo tatuin an aknino lehita peni aumina mahalan nekaf amin paibenu manekat nekam nikan hem like subscribe maambati anak nino i niuhi ambian sin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.